균수 달체베이나 1L 페더 데니 잠루 용접게 나와 카지 메리 남기 투젠진 가르 투급시 인양 디로 또이 내림게 쟁기 지구 많이 바 이스라엘 긴가서 롱숑게 토라 돌고 제심탕 이스라엘 단 벨슨 월라 탑주 잡부 중심의 쟁기 아메리게 카지 메리 초바카 지키 아메리게 시티 보장게 로레 이 투젠기 제고 나와 임슈나메 앞시 아메리게 이슬람 델람 henso yugonzi Robert McCarthy sunde The Council on American Islamic Relations has joined other Gaza dang shashu Jerusalem ginawa Israel shungki Duami topdang la chongge ki chachu ditala sinzi joba rin shungki nedang da pyudin ben dalin nangcho di tera ngangcho lombam chimbu chungbe genki Islam kaji tiksu ka jiki sinzi podang ki it tujengi zego nawa nyamshu chigime Gaza and East Jerusalem. Jigdong kubji kujuk lola Amerike sinzi Bill Clinton ki gunzu nangte Amerike sinzi rinpe lotal sinzi podang ki nangla kaji it tujen sungsi na gyupshi Dilo sinzi Joe Biden tense nami ki kaji memang chola taje tone it tujen ki tsamdi sungdi dina yupshi jam Jill Biden ki sungde We can see the spirit of this Nganzu day. yegab de nushu kondor tongkyu lege bugen Amerike kaji meri saya mabutang duncho ledon nangin changme tiringi nyamudi nga zhu chorbati juntubyu Sinzi koshib Joe Biden ki tengab Israel dan Paris gwala tabdugi nesu diyi zamling yongkyab ginala kaji meri suyo tola mikse gangi ki shugen chambushi chungshiba reje sungayubshi My administration is going to Nga si shungki nga guki nala yunsin ki shidi teni yongdab su Palestine watang Israel teshi nga guki deshu jegab kala mutune dedu shajuyin work towards sustained calm. Tepana rasa pembenye mo diga jas Washington da New York Boston zibe Amerike chungji cheka ge nangla memang dongzhao mangpe ngogo ngamdu chunggu chedi Israel shungki Palestine memang ki domi todang la chungge ki nesu dita chamcho yongdab su sinzi Joe Biden shungki tugur cheshi nangkyul byogu shuyubshi Amerike Palestine wa Siham ishake sungde We are tired of the killings of the innocent. We are nganzu tired nyeme of the memang mosu dongzu di tola yidang chesu nganzu zenzu wongyul ko la yidang chesu 원장 rasa nyeme nyemo zamli nyamche jeso su Israel ki shungsaba gelad erden ki tariki nesu dini Hamas tiksu ki ngunsu ne chalgui chebe ngenchu shikre je sungne Israel ki rangsung che gyu topdang yube gyunzi nenchu che yubshi Tade nesu dini Hamas tiksu ki Palestine be shibe misir ki gyabdu kabne Israel ki shibe memang tola mishuk bandi ki torgu chebe nesu tangbu di mare Nyecha sago di sanchu tu Amerike sinzi Joe Biden ki Israel ki Silvan Benjamin Netanyahu tang Palestine ki gochi Mahmoud Abbas nami tal hendu kamun nang yogyang ngagu di nala tanda Amerike mikse kusibshi chito na mapshi Wilson tine kangi jisha ngagu ki leshi gonzi Marisa kurma ki sungde The most immediate steps that have to be taken, which Amerike chetu nang kwebe ledon ke chishu dine ngagu di nala taksing di chinyungdo tongdap tang tade taksing ki netan di da chidu do midrowa gensung nangdap tere violence. Tarin yeja jisha ngagu ki nala taksing ki nezu di machungpe nguyandu sinzi Joe Biden ki shide chunmyo di da kyasu yongdap su bezun tesam nang mepshi Terden taja Amerike kachi meri tsoba jigu mayin par mangzu tsoba nangkong ki yardun shoka ki chaso timi tsue yang nedun di te la sinzi Joe Biden ki tola nushu chenpushi, zheshimpushi.